Tarapunga havar araratum erset prungset kecesong. Port Moteron lapen KSA atum kacesong nitroxy kepleng. Sitami Carbenglong Autonomous Council atum Birta Avila. Nomati constituency pen loring thepi amailong bang surinar kep amuluk cetong dunji pusi Carbenglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites Ingipen Pachinipon. Kardom pinigar bi prime time berta long peneli thare sarno klanse non bertang ton pen arjuikha. Lakha ingkora pho nilip constituency ke parlo upper tarapung lapen lower tarapung araratum chingrum si tarapung ararat phan BJP asorkaratum kapachu bai alam aning pungsi armu kachijeng lapen kachesong aberta pherangke rangsina bepen kat news samnong berta nang pale kedamtang MAC election aprangjong team Carbenglong mate CM tuliram rong hangpen japonsi adilung pen tarapung ahawan pubidam lapen halada arar phan asonason kachingpur awarsai nangklempu pura lamchak cicak teka sitame la ayalamchak piniar nianta kapapleng pretera jok tarapung ahabar araratum aning pungsi rathur pakpen BJP sorkar phan sorsarlo jongsi non MAC election aprang la ayalamchak nangchi papleng plate pulute MAC provitro rongpi lapen tim Carbenglong atum aking pakanta nang chipilong litpusi tarapung araratun aning kipungpen ningjering aprang si kat news channel kilang rap an nili rangsina behin penale tum han kadam pajir tholo lasinol ni gedo lake lakha inko rapho nili constituency alo ladak tarapung hawarlong sinili dolo lasila bangso hawarlong pini tarapung arat atum awar apa tarapung lapen lower tarapung ladak rong isi rong ko alane alang litum pen rong phorong trok rong koine alang litum chingrum pen si pini la bangso ja meglong asang tum tuliram long hang go back Dr. Numar Mumin go back lokere misi pavitro rong pi go back alang litum pen ki hang ke salang ponaret ajok alang litum pen kopi ninga siksak made kopi alang litum non ki bom lokere misi alang litum hin pen kopi ninga chethedam de kopi koson kimatha pen alang litum pini la bangso ja mekideng pon hala set salang seradam ki kopi potong alang tum lason aja mekideng ponang kong ne alang tum pen kopi tong asel kisung ki pavitro ne so putha isi pen kachini bonje panane tum sami nanglang pot tu komtha amuka BJP heno patan tu pomde Congress no pomde SDC no ni pomde APRC heno ni tu pomde itu pini karjap nang bala bangsuka chisong nang to kang chirke kenang sob nai kening kan troke braket hom datra punglong ni tum dolo tekeng nar pencenglok boy fe tame tum kidam ke bang kisung nai ke akisung nai kisak lan to bara joini aposi ni tum ke kumane bang su de luklang te charchong pansi ponanggi kumane bang thilo lutang ta da ka jopen hang charchong sedaham chiwananggi lapara kisung lasi kidam tang surini lain korai sening kan MP atum CM atum dak derla tok biarong long rod hempen bang sin thong chak tikang lo jong sila noni phong yung ta ni to marang phai dat pulutang te ni tum ke vote jong si hai dat pulutang te tuwar ke nang pilo lapen nang pielo singson lo si nang pulo jong si hai dat lapen tuwar chun pambil dong te anisan tu puinang kota MP beransing betan ngi tikang lo aprang bada nam chak wam nam thek the ajo ta kali somar school kitun pinana kidu kisu na anta ni tu phona kisu ke one ka chipon ko ane ni tu kosto la pentang ka paisa ke keri la pent kisu ko ane ne rara tum tam ni tum ko ane ne ka thira ka phere nang ko ane ni tum ning duk ni me ko ane ni tum ke ko pele lason hospital ka helo ajok se tawal thi pon lutani ke thi pon lotani ning du ko ane ne sita angko ke non ke garia ali ka je ajok pandai ke men ke tam ko ane ne kosto pinan ke ning du me pinan ke chiru me ko angko non ke ni tum han pen ang chak lo tom sang non du ke nang pipo po dun po sang ta long le angko poisa ta ni tum han poisa ta la ana tarik nang pipo na pa churai ali da nang pipo ha pa churai de pino election dat ali ke non matali na le lo ta na pa churai ko ani ra tum ni ning duk me chiru me la sini ko ani ne alang litum han nang pa therak lo nang than lo ni tum han na phong na pa churai na pa chukai ni tum ta therak me ke ning duk me la ke
Kija dun da chok jema sarkar so da chok jema le hello. To work ke nili claim da ji. Nili tum ka chaka join ne pesi ne tum tarapung long nia puling kami upper lower ta ne tum bubitro phane tum pihai delo. Lapen nili mata ka pihai duna bang phulo. Lapen pinianta nili alang lilong sidolo. Bon sitame nili tum phana kirat nang kilang plot da join ne pesi nili tum chi song bo malang. Lapen ni tum ington te nili tum arjap bomji. Labang soto war long letik nili tum sangse. Lapen ning thelo MP Horen Singh be lapen CM Tuliram Ronghang alang le tum nil tuman ke cha theng to war prabjin pen nang pinang ji lapen nang klem pivek po buta nil tuman ningit hedu Ana ni tu ke pa do ko bangke. Dili tum la tarapung arlo asik sak lapen kisung la ongdu tum ni tum ji theklong pimi. Ji theklong pimi posi dili tum pini la bangswa arat ka do ka be tum ongdung pa da nili tum ji thanbom lo bonda rongsia tum ke dam ke bang kasik sak do. Sita la bangso kasik sak posi nili tum gura dorso sita chi nam nang kok lo. Ate ke upaya be polote munit kichi lapen nili tum ke upaya be sike chelang ke pon la poson sita hadak pe nang chilot po ke bang ajo phirlo buki buku la son kai ta ni tum do. Ate lage ni tum apal sarkar sor nili tum ta munit bahut ki jok nang ji po adhikar ke ni tum do. Do sita bahut apor ke ni ta phanang jok nang ji po ate ke bare kha langa thelo apor nang le te bahut pinang ji. Komparsi aton tis ta ni ta phala son nangge pudo bon ta ni tum apal sarkar pet long te ni ta phana kerap thang nata theklong le. Nasi non ni tum local MDC nili tum long ke bag nang ji lamson a paipu man ta right do. Sita ni tum long theklong le delo. La pe ni tum phan ka chi cha theke mo pen. To war phu tha ka phan ta labang supplement elo polam ta alang lihin penang pulo la ka nang tum nang ning thelo a theke la pu dehuri pena to war bangke nala tum ning theno la ke pining election sia prang la ka na to phanang patang piteji po bangke alang tum hin ka chi chak do. Son jok thek lu benili election jok dun pik lo sita pinyang ni si sarkar tung nang kerap di theklong le tin la akrong ta jok dun pik lo ante ko son ni yong si sumar school dun ta padun thai ve to war phanta kitam ta an na ki sung la keng kan an dam pon si ha de lom ngura pa si gari dun rong ji la sila ni litum arong aphan ye ali ke mission dia pa la sina tuling ri Matin na po vitro rong pihan sini masina. sini le le ke Vitro rong pihan sini na. eh Vitro rong pi phanang le sini na po vitro rong pi da nang le tong local MSC lo. oh Tande alang li long nang li sini ne set aja ni nang li fan te ko sono nang gerap ke poken. Carbeng Long Autonomous Council ke parlu Health and Family Welfare lapen Soil Conservation asai kamalong aron repen voreng kipi kang hua putha kachesong pinian nitroxy plengetlo. Sitame Carbeng Long Autonomous Council atumpen kang sai jiaphan birta avela. Carbeng Long Autonomous Council atum vorengang hoi kipi kaita merit basis pensi kipi pi pusi radang no pacitak ver. Lapen nonta pacitak pomla. Lason si loke thek ari soe jangatum apharlu kachujur non anta ingtontela. Pini potmoteron pen komana bangpu atum si aron repen voreng kacipalong dunma ang tournament arju iksina. Technical and non-technical post alang itu 16 post paklang kon itu nah itu langit kami ada labang ke alang itu paklang pin abi ikte lo masar ni pharmacist ni chengi lo na pharmacist ni klang kon one post staff nurse ni klang kon paklang kon four post health educator ni paklang kon one post health assistant ni paklang kon one post radiographer ni paklang kon one post lab technician ni post ni paklang iklo three post apen LD ni paklang iklo three post apen surveillance worker ni paklang iklo one post tapi song taxi storekeeper pulang dah one post pakai iklan, naik chokidar dong dah one post pakai iklan. Abi jom, kalau nak pinang mana tu cujok dulu deh, tenhala Amerik, list pulang, dapat kelang apa yang ke, tampil pede tu, itu lagi kami, kadang long, pharmacist propose ke, isi ke tema, bonsa kami ladak long cepat kelang, pon kalau kita ekonomi dia perlu ke kan, kawan sedih kalau masih kan, tam orang dia lagi Supreme Court, order, hai masih nak dia kan, apa melo, udah memelo kon singrong tiga Supreme Court kena timu ma pasi udah memelo radak nang itu langdam itu angton da akile sai de lapuan chat tali merit basis pe nelang itu bidang tali itu kan da merit ali sim
sardili ladak long alang itu deserving candidates lo tema konsep kami alang itu ke long pot alang itu ke sardili terang ke number 4 lo setelah alang itu candidates si komani binod cek bukan si tiga lo binod cek nang itu lang kami ini sardili terang alang di marks score ke total 54 setelah total 54 itu setelah alang itu karbijan mana lang foxy alang itu ke komani itu fancy la person mana abersi doe sama score mana binoy chetri ya fancy alang itu 53 marks fancy alang itu ke appointment la wonder kanila no ni itu aku staff nurse le dang itu na staff nurse from da ini lo tema aku from staff nurse 4 once ada make appointment video ke tang aku jadi siap non lang dami ada lo serial number appointment di ke Alfonsa Linya daughter of John Thomas village Tekasan post office and yes Tokota sudah me Alfonsa Linya tu bangke marks bangke 68 ran ladak na ke ang highest marks ke Jelina Hansipi bangke 69 sudah me alang li Jelina Hansipi 69 na pipedet si Alfonsa Linya tu kan si alang itu igrong lo mate partially alang itu ning hanglet aling si option claim ke la poncho ta li ladak Niju Munia Sakya galang li marks ka score ke 67 bon sata me ladak kun lapen aki ong dolan kunti di sopi ke 67.5 marks olang li ka score bon sata me kunti di sopi yang pipedet si konsing rong pie ke ka choma tha thu ke Niju Muni Sharma alang li fansi sonji pi ya ta lapen ako gam kuno nam iliton non health educator advertisement apa kelam ke one post kami absi bilang ke bahini bahasa tiga serial number 1 ke ada appointment di pihak Hengtom Rongti lapen serial number 2 ke Nicholas Rajbongsi segitu buat kami itu melang nami lo lagi top chok iklo lah Hengtom Rongti ke first merit list nongta first position iklo buat orang di appointment first position paling kurang matai bilo buat kami ladak lo dupik lang Nicholson dong parvan second dong si B ko Nicholson nang itum lang dami lalang li ke last lo 16 number serial number 16 non dak lo Nicholas Rajbongsi ko serial number 16 pero me dak lo duit lo John Basumutari Priya Boro Gaurav Deka lapen komane Basumutari lapen Rakul Rekhe Amarjit Be Vishal De Irish Teranti Bireshwar Hanse Pator Phancho Vikram Singh Hanse Pasanjit Kiso Marvelous Rong Harti Venice Rong Harti alang itu mal hai teman penunggu si abersi itu kan mati serial number 16 Nicholas Rajbongsi masih appointment di kan lakukan shot kalian no ini itu next page kodam lo na lab technician apa lab technician ada tasmin apa pelan makai kami done lab technician bagi tu kon sa kami absi appointment di dalam ke appointment di dalam bangit homhan di kan la bangit hom long ta kilong ta keplak la pusong du ikok mata partiality la pusong de ikok first bangke kilong nang jibek ke ladak long gubin rong phasi alang di long nang ko alang li ka score ke marks 25 marks ka score ke alang di 75 lo tema sera me ala dun man la gubin rong phahan pan nungkuk si komane bari e minik ta ko mane songja kiri ta ko pusong du mansi ikelo la ponde kalilo deserving candidates sang itum langi ta me gubin rong pha ta ko bor kiri terang from sing teron or jer da from pipi to lisa terang alang itong pipedet si komane abersi do Biswajit Sonwal serial number 8 mate lowest marks alang itu masih tidak mikir lo mate lah Gobindong Khar mana highest marks ka score mana tidak mate deserving candidates tidak lapuan so dali lang non LTA post non ta board technician dong kami kiklang bang ini beda post bang pian pidan lo bang pian lata bang ini beda post ke chok lem merit basis jalan itu dalam tadi konon kurang sudah nang ini tuh LTA post order gitu LDA bang ya rate of dasmin ang kapak lang bang ke total 3 ba saya kami absi di dalam bang ke bang piwan si pikam dia mah isi akili pidam ikut ladak ta alang itu merit basis pende ki pidam lapugali to labang chok iklo lenin unti kathar to bang labang first position situ appointment as palong no labang mix no sa kami ladak ng break lang ake hai kang jang terang no supi mate non deputy chairman iglo bon PNRD no chairman alang li asubi da chok do no chart ke terang kom chok alang li ke 77
7 marks so sedami alang ni han digedet si komane abersi la tuman si tigrong lo serial number 1920 lapen serial number 1920 alang ni tuman si pi kamrong lo dakon theklong si marks yong dum do start karang dum chochu serial dong pi nirgon bi rachmati satnami tango songja kiling kho raikom kiri kro do bireshwa thansi tango jerda prong pi tango simon dong hang elizabeth kerong pi Vicky Ingkiti, Minakshi Ingkiti, Aksu Timungti, Marvelis Timungti, Juni Timungti, Tayap Ali, Latumhan, alang itumhan deserving candidates with the highest marks score tumhan idam candidates ni kada aper mas playground lo komane 9 Mohan Singh Be komane Purnima Gogoi bottom saikia 32 leave 32 number on serial number 32 lo sini to eklo latumhan si tidak hala atha deserving candidates with the highest marks score tumhan idam hangat reply ave hangat response ave ningduk me apen chitrak me militu labangso department ng illegal appointment do ini labangso progress bang i-check lo kasi halabangso illegal appointment do ma ade ma police tom ke proper documents do lapen labangso illegal appointment kasi health and family welfare long get alam kali Karbiang long or load 30 department long to illegal appointment do kasi laso na kasi song ulit ding kan bomji kasi non ala 30 department kan Greek Japan kodnat ni pen ke itu jongko nang ji ala bangso ki jongko nang long ala bangso ki tarli bolong itu ala bangso ki tarli ba ko kilong na mate total ke non nang demi department long ta ki chok ki lo ki chok ki telegram manglalo alang itu advertisement dia take akili alang appointment dia no बहुत तरह सुप्रीम कोर्ट पे इसी नोटिफिकेशन इन पकड़ांदो जॉब अपन के एडवर्टाइजमेंट को आंसर की सीमा हला एडवर्टाइजमेंट के टेंसी अपॉइंटमेंट का पिनंग जी बहुत तरह नॉन लबांगसो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट लो आईएम काउंसिल नो के प्लान बांग के अलंगली एडवर्टाइजमेंट के टेंग पेन अपॉइंटमेंट की अलग तो ते पिन पुलतांते अलंगली सुप्रीम कोर्ट पे नोटिफिकेशन के advertisement dia tinggi appointment pinangji pulang akan galo pada Supreme Court notification si akan penting masih hala bangso appointment pulang antum tame ini kering kita ini lo alang itu merit basis pada pulang na beli ada komani first second tapi third kilo teman panungkuk si penangan ber pen marks kilo teman pirong kado hala bangga kejok di dong nanti kasih patumi itu hanggar saja kecil tapi itu tinggi pun lo jadi tinggi gitu konsing lo pi kasih pelang kecok si alam macam lah bangso illegal appointment itu masih untuk illegal appointment jong dam nang kok ka kalau bangso alam pilih expose di media teknologi non ke expose dia paling itu fisik kita ngelap lo nanti tuh lah podmod teron nanti teman kompor dokumen apa pelang kok alam bangso dokumen setting karena tuh ta inside ha appointment bang legal ma jadi tum ekdom ateng kotan te non bang so appointment gila ke aku job titan itu ma Namrom super pan birtamo ington ingsenan আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dinamo pit puthot birtalong bang thiklam Nomati constancy angkang keduan polling stations mephu lapen kong chunbang atumpen chingwai chingsai ponsi penap mate jangmipu niphai inkoranar kebarni loring thipi aklamalong Prime Minister Narendra Modi kebang GRni along Nomati constituency pen bang surinar kep sose amuluk kachetong dunji aphan kachisik kachetang pon aputha Karbenglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghipen pachinipon Parokwa Medical Care Sosalong Nomati Constituency BJP Mandal Committee atum Patir people say Nomati Constituency angkang keduan polling stations meipu lapen kong chungbang atum pen non kibangchi jangmipu niphai inkoranar kebarni
loring thepi aklamarong Prime Minister Narendra Modi kebangji arni aphan pura jingwai jingsai pon bangso jingwai jingsai ponalong Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen HAD Minister Jugen Mohan lapen Minister Piyush Hazarika atum sitame dode sang sepen a constituency tim along kumritikang se nomati constituency angkang sitame kumritikang se penam luring thepi aklamalong kapatu ponchi amailong nomati constituency arato chetong dudring tipu pusi ani pathe dudring ti denarong pen Rajib Pay report card news Karbenglong atau kono arat atum sitamil jadi tunda during TP along Prime Minister ke hai Narendra Modi intiada sethanai bangku senap pemain ji dasar itu memati homosti itu big memang bangku tin sitamil dena bani dundi bangki sik senon het jong da Karbenglong asiem Tuliram Ronghang lapen ali anang logot Guardian Minister Jugen Mohan lapen Assam Sarkar Menteri Piyush Hazarika tamanglo sorting penitum da PS good level long President Secretary pendanglo mondol klembang tutung tadu gwe itum da kapai wansi cetong dun thek jima pustamelo itum pini jingwa jingsai pen lapen hokolam semen itum thanlo je itum 8,000 sose arat amun itum dak penap agak prang pen itum dak nomati homosti pen bedunji sekadu beta ningarong aje lo je pini itum along Prime Minister akah Narendra Modi kewan tapi nalang li kewan pen sitamelo Karbenglong arat atum mapan itum University pen danglo Agriculture College, Veterinary College, lahai itu tanang tekang jitu bagi kadu dunlong pen, sepenap dak mai meeting long, hidun atung sitamelo, aning rong pen si, penap kadu beta citong. Inte penap kana porbe se barji sa. Hitung kadu beta aning rong aje kadu beta pu kiciti kateng pen pulita dak, Bharatiya Janata Party long ke Klembang, abang putin sitamelo. Jirlo benci kursi kecil cedang ji pula sini tu baji truk lo te hadake lethai ji sonsi cetek lo Inte dang no matya long gari hum kan lo ke pathik pana ni. Itu kadu be gari so pen kadu be nearly 1237 ni kadu itu gari so pen dang lok itu wala mai long isiten kecetong lunji apang ang ton pen sitamela nutin samelo gari pipin sitamelo aning ke hang pen dangrong daga arada tum ada kecetong lunji apang mangga metanga gari sitamelo gari pidunde sitamelo metanga gari abait pen jang lok pidunji apang Karbenglong luring thipi aklamalong Prime Minister Narendra Modi nangki sunji aphan sikdang thailo Lasonsi Lumbajong constituency penta ongdung armu kachetong dunji aphan gari motor sikdang thailo Penap mate jangmi poni phai inquaranar kebarni lake Karbenglong araraphan kopi asono mungtong Prime Minister Narendra Modi kaningje tekang jilone lake penap raramepi kapatu ahotsi chiniponpo Karbenglong aratum kachuning ridun lake Article 244A aputhak ningje tekangji lapen ningje ponpu pusi karju kangtung atum jonghong prong asondo lasonsi hamphang asong atumta amethang methang aning arloalam chepaklang rentilo ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰাতিপুৱা 10:30 বজাত আহি ডিমাপুৰত অৱতৰণ কৰিব। ডিমা অঞ্চলৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ বাবে এখন কৃষি মহাবিদ্যালয়, এখন পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু এখন স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। সমগ্ৰ অসমতে মহাত্মা গান্ধী এনৰেগা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম্য বিকাশ যোজনা আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া 2600টাতকৈ অধিক অমৃত সৰোবৰৰো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই স্থানতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। তাৰ পিছত ঐক্য শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ বাবে আয়োজন কৰা এই সমাৱেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাষণ দিব। এই সভা সামৰি তেখেতে পোনে পোনে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ
হেলিপেডলৈ যাত্ৰা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাতে ডিব্ৰুগড় কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ যি এক Pinikar Bipranta Bertake, Lapansi Kanton Iglo, Domi Thakme, Kurwangtu.